Kunjana, I said that then, and so yeah. Now, Isaac cannot be a one a bit to Yamao and Kunja, any in the wardrobe, the dining, the bar, any in dressing mirror. My we want a born a duffo. Isaac cannot be a one a bit to Mama, Sanyama, we are a born here for 4 taking Kunja, Italy Kunja, Germany, US, Egypt Kunja, first class Isaac. Na no gree ebo ani bit na mo bra na beto kunja wa Isaac na no gree ebo na service ka o dia frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 and now say frɛ 050338737 ye tira kwan ewo abekan free pipe ugu abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac na obi ebo a Isaac Nana Obri Yeboa Enterprise. Isaac Nana Obri Yeboa Enterprise and one lebet to my mom Kunja. Papa said, ya Mrs. We share Kunja, Mrs. Now share Kunjana. I said that then, and so yeah. Now Isaac Nana Obri Yeboa one lebet to my mom and Kunja. Any in the wardrobe, the dining, the bar, any in the dressing mirror. Oh, my we want a born a duffo. Isaac Nana Obri Yeboa one lebet to my mom, Sanyama, we are a born here for 4 taking Kunja, Italy Kunja, Germany. US, Egypt Kunja, first class Isaac na no gree ebo ani bit na mo. Bra na beto kunja Isaac na no gree ebo na service ka. O dia frɛ no ma na egu screen so no 0558782268 and now say frɛ 050338737. Ye tira kwan ewo abekan free pipe. Ugu abekan free pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac na obi ebo. So my GHS any mama inamo akwaba asam shesha ebiemu ebre asum se ensema etwegu e wo social media ne so na face ye my Ghana mu no ye de ebi eho enkomo ebesomo ye fide kese estuduma de e mu live and color e wo too much GHS so any day kwans oba no subscribe dey ama me hia me pa share videos ma afro ensankebe no achi enkomo aye beboyi wadwe nche hia papa ye fafa comment section ho making kind edi ama me di edi nana afiase wa ye nyina ye nimbre kese abo oman yi afa ye nya abrante Christian atwunwa ye gusu adi ne ho abobu a nenu a ye koda sore ya so pani eye Anthony Kodwo Boakye ono so tina nanom e wonse edu na hu se ba be bibruja e wo social media na eso na ebusuame kai mo kakra enche ye bia na bapa yare ya na Ghana fo kura dudu na ebo na wuto se wawu na so nyame adom wasa baaye emu se be bebre e ma woni ne yire hu ntokwan se bebre ye de bi beso mo e firi kese eso ebra papa ye ewu ye nso ensam foforo ebo ba echiri a eno nso ye bedi ehu enkomo na ebra woni ne yire nsensem e baaye no Sofo Anthony Kodwo Boakye jina na asori dem edume onu akasa ne yire dofo ye nkotie ensem na wo kan ne embra ye ba Prophet Kum Chacha e wo studio ye no ebeje twe enkomo wo si de obeka bia udifo na edan kitu obi hye ho we ani pie otiko no akowuram e ho ne welcome place ye be panish wo si down we ye do mi hye first nti me kwa menka na obi anti se ukum obi anfa ho ni 2 months de ubewu na wu a oba ho a omo de okwohye sa adan nu o si ye bobu sa adan ti okun no o si wuni asem bi aka ye si ni kwa se nipa ku ni yonku nua enti kohye dan nu ansa na ya tormentew ansa na ya be ka asem ansa na de do be ko mesi manini Meka se meni da womani woma no ne meka sam meni da womani asamado ne be se me wi ndi na me ho wom me no mo kasa no mo bonkomo na Yesu a owu ya osore ye no na me megini dinti on the first born me so me sorry
Into Wessu, yes, ya, we are overson. Heaven will be. May catch no pain. As I sent us we are. May do baby not be usumiti. Now, many radicals and say, Radic Tam on swing. My men's uncle. Then me see from say, Tina me share from pa. As I sent to say, Eddie, said, Gravels was see, get see, let me see from see, Tina me share as a pa. And yes, sorry, what I want so in court. What I want me also in court. And it's empty. Enti and the curator do so Congo say yes. Only a woof na bakai, only we are sorry. And so Jimmy did so ye are over more sorry. And I'm saying me a dance ye, maybe we are squab but I'm tea. We are back up a come, but maybe we are quabba. And right in your Bible by or by fee or Sofo, maybe 2 hours the hopa. I would always say, yeah, both say one tea, you say now. Never say, oh, maybe you and not one. And no catch them. Master, sir, I'm saying me, what's in better to our dog, Kaya. Any enemy so maybe, oh, and I want what I want. Yammy, ye be a mount. I say, yes, the swimming yammy on the first bone, a wolf one in them, one first, and you over so one yanny. And Kumiana me to buy him. They see me catch it out. Send me rice. I'm in the bone come on. But in Kunya Pia Begu, maybe Omuiku Asoro. Maybe we say, me boss, if I chose Salam, can say boss, if I chose your semi yarida. It will be a miari, who's who Kunya Pia Begu Asoro. Ah, Semi. No, say, Okwa, a dominant one by ban. On Baba Trassan Kunyanso. Then Kunya will do it 2,000. Articulators too, and you will go sort of. And a mammy told Kujana, catches and quite metal. And I'm a told Kujana, one Gujan or lunch here. A 2,000 for 1,000 cents with 2,000. Son of Mammy Rice was seen Kujana 2,000. And I'm told Kuja 2,000. Now, the other master, a quiet heaven, and then who you Rice, and I'm in a casa. No, sin Kujano was a semi baby as here. Na me san basa funu be sofo a wo mo do be basa funu no mu konwa na nye sesi a me da ho no me ba je se menya ho den papa san ba me ba wo mo be basa funu mu konwa 2000 na me say daddy you are his boss e kwa me to konwa no ana se ma to aba enti yesu ya wufu nyina first born jinidi ma ojidi ehimu da jinidi Membe Jinidi, na me sum yesu ye, or any bibia, it be when your name. And I'm telling one day, and your own day that me we. And I'm telling we. Yet me to fear 5 days. Obia, we are not the fear 5 days. The hospital come, be uncle with the fear, with the form, with the them 5 days. And I'm a bad. When you may say, you may say, could be a untimin quadda. We are untimin. Jimmy, amen. Jimmy, amen. They said that bones and power, bones. Oh, we see Jam the amount. They say, oh, let crack. La crack. Or say, catch him say, Obi kum obia, the area and any or see 2 months, they ube said about Kun ube. Now, now about Omuhu was over. Now, a danu remua, gate cassias remua, or more a community, and him. Now, what trans near Busa or Quines to say. I didn't know Ubran, I didn't know Kunu, I didn't know Kuireno. And was Unia Samuka, or say, Unia Samuka, Bible say. Nikwa say, Ukumobi, thou shalt not kill, shall not carry. Or see, Nikwa say, Ukumobi. It's 1 year Kuno. Or see a Musa was it like it will be show? Was see another welcome house. Yeah, what to call Yagoshim. Was it whatever tormenting? Who we are near Koyuaba, and San Robert Transa made you as a baby as you don't go to Master, in Kumobi, in Kumobi, in Nipa in Kuno, Ukuna will pay price.
amen. Esa makasi kitache. We ma mo ntwa hwe we dey achew. Keep never see. And ya born in Tierra, na ji Yesu di. Na ji Yesu di owo obi nyane. And I'm saying no me example. Example up to him. Amen. Amen. Resurrection. Amen. Resurrection. Why are they bouncing? It's a bonus. My mouth information is easy. We understand me. Bouncing, my sister. You know, bouncing. Into Jesus Christ. Abodi nyina on the firstborn. And a woman who so much sorry on the first. Into we are also more sorry. And if we are seeing now on the firstborn, the intended say, so be shannon so Ghana. Yamamri. So be a firstborn. Ni papa we are. Ye di nipa ni my firstborn. Ni mami we di nipa ni my firstborn. The firstborn. Ibi bia your dear. Israel cried there. So be a firstborn. None of my man and papa we Japadini, I chim near the to no man. And yes, your firstborn. Yea. Nipa we are seeing Yamedi Eja. Yes, your firstborn. Tinipa we are seeing ye dear Yes. It is soon ye. Now, Chefa we are seeing Sabeka. You only a firstborn in Sabeka. Cayman. Ye be twice with the team ye. For a Bible, ye be twice. Matthew chapter 8, verse 28 to 34. Matthew chapter 8, verse 28 to 34. Matthew Uma ti ngotwendi we doing ngochukosi eduasa nan so. Na odru asuoja no ho a Gedrafo asase so no. Onipa baanu bi a ahomone wo won so firi obodan no mu. Ehia no. A oye renfo se enti obiara ntumi ntwam okwan no so. Na hwe otiatia se edien na woniye woyo onyankopon ba oba ha se obetiti na se obredu ana nanso breku ko kese bi ridi echichiri na ombone no sre no se utuen a mayekwan mayenko bregoku yimu na wo se won se monko efri se mama memrem tie o se yes do baby for get said it asase na mema tu na ahombone ti mu a mo ti cemetery amusieye mema tu hwe obi ma mema tu ahombone ewura mu na no yi o mafifie e do makotra amusieye na sa road ho obi antimi ntwam ho ntwam bekum sa ahombone fo abodamfo enta usia video na ye hwe no eye ebra na wote ase ebra woni ne ntam wantwi bai ma ode abufuo eni ya okogina ne altar so ekese ne ye no video na akohwe no na ebra papa eda ne bonkum so abusia ensam efre akire ba no eni susu ankasa enti meko eye prophet kum church ho na ye de yenkomo no ahyehye so papa me wa pa ba mejo so ya obi ade ho na komwe nye kura se edia wo ma mhwe da bia me ba $1 million ya $1 million ya de be ma me no on fe ma me mi baba me nya be mo abro so on wa efe nice one na ansana ebeko eye prophet and Anthony Kodwo Boakye sensem so kum friend say chiraboso mu semi bai so fu chiraboso mu semi bai ase wa keke bia amadodo na price ase kum ya ka papa ya sem dodo ade ayokufa be no ne wo na se sia nya ne entity say video bi ni audios bi apia onu so fu chiraboso mu hubo mu kure bi wo mu ansana ya to ayen komo twetwe me da se ma me twa hwefo ene ade nyina on se ewi ase no se wo ben obi a na wo do obi a na nipa no sebe okoto amane mu ana so okoto amene mu a onhwe so nkotom da on se minim so fu chiraboso so many years ena minim na yele no so many years so I say na me try short ni akọ ade na nkasa so na audio a me se kwase bi boy jimi kwase bi a
one nam social media me pese me boni din wa ha no wanya fancy no wanya fancy kora wa jimi fuo bi sa ade se wo hwe na som e ma na ho to no thank you no problem na ono no start ya wo go say audio no na audio ni audio bia audio no me na me capture Sofo chira bo so no say on record on any evidence if you say sabe baby a Sofo kum chacha me namu a me kofa me nkrofo mi ye no bi fra buruchire on ye mema a on ya Sofo ena me dis Sofo woni ko hotel akwa da ho anaju wanu kroko ena me ko shia woman no enu say boy jimi na obo audio no me ko shia won mi no hotel wa anaju wanu kroko yeah woman be asemi say o bisa me Sofo chira bo so what dia meba what dia meba na when I first aid so at say me confirm me nkrofo mi no every airport ena me don ko hotel bia me don ko da anaju wanu kroko ana me ko shia say boy jimi ya wono say woye nana a woni na social media no so a wo jimi sa anaju wanu kroko no ena wono any woman no e wo hotel wa on pie ba et wo me no o yam je won show et me Sofo kum chacha na cha say de me hu ye no e ha me ana me so me nua ne Sofo chira bo so me hwem wo bi mfa ne na ne sikai enua nan kada ana me frɛ no ana me ka say o mi sa ne yele no ani asuma sise anaju wando kroko no anaju wando kroko no o firi ho ba a won ko ho on koye den ho so that say be that say na obi sana me misa ba o miss oba ni be twentro ama be ma ni so twentro di me Sofo kum chacha me ana me catch na Sofo chira go so no say mama no audacity ni capacity say on record me na ne record dey no say obi sa oba no na oba no kase nya no kra on send ne recording no enfam oba no oba no hu se ampa duma bone ene ne ma bone bi say na oye say o recording na obi say anto mo say asa wo na wo gwa aware na Africa kan say dabi dia boy na won jira social media na wo jimi no a wo jimi a what is say say kra o be kan say oba pa Christine emi Sofo chira bo so mo etwempra so that say enya no kora say boy ni momu no oni woman ne hyehyɛ ho a wo wi woman no wono momu no oni woman oh mini aba obi a me se me hu hotel e bia no mo ko business meeting anaju 1 o'clock anaju 1 o'clock anaju 1 o'clock o koye den wo ho e bia business meeting dabi anaju 1 o'clock ko koye den wo ana wo de no to nchen so a na de no to nchen so a yawo Asofo ba ko bia me pese me mention ni din wa ha a wono so no chase woni woman no enamo emprantiam won chimpra easy ah eno so thank you Emma say ubisa oboso a mi yi pictures bi opa bisa o talent akora you ne director ho wa mi yi pictures bi chile no ah wo kissing now kissing now obi a wono so ye Sofo maame say kissing now why enya boy Jimmy phone on social media na kissing why Sofo bi die a wo kissing now ba boy Jimmy phone on social media na o Jimmy na o go say audio no wono na me koto woni woman no anaju don thank you a me free me di awoho e member mi no Asofo mi no a me copy ko airport wa me don ko hotel on so wo so da so bi mu me e to mu me no yam je won show na me say dia bibi no mo koye but enye ne body na so say anaju 1 o'clock e yam okay say enye ne body dia me dia se me hu e na me dia Sofo me nam Ghana no ani ba ko Sofo kun chacha won so ne say Sofo bi odo me no me do no Sofo bi do me a me mo obi mfa na sekan enya na nkada me hu truth no ne no kore na me ka no kore no
So what I say? And 2% we are seeing now is a video audio na separate. A one I will cast a soft chapel to record. Me and I catch a soft which I was on some record me. So which I was on some tell me I'm gonna casa. What I say, me and I catch a soft which I was on some record me. And I can say you, so one more will be quite on record or no record. Thank you. Saka one country will be so record no the panel record. Naka okra no need you will be panel be. If you cannot some crack on cabin. But me cat was a knock around so which I was on my casa. Into the Omoka social media mogo yamontu. I make us say the ogo audio night. One says of which I was on my record. So record them me and my man so which I was on quite say. One record. So I say because you make record some boy Jimmy. No, okay, then on to now recording. So recording no. Some make catch the so which I was on record. If one record yan and will be sa obaro. And obani deny. And what this recording SN obano. Tie oni pana obato no. Tie and what this send no. And obano so the send say ne boyfriend Jimmy for no. Ne boyfriend Jimmy for no and I'm social person because they will buy it and be say what yes. The person papa there. That is what yes saying. Emma, what's it? Kind back door now. Ghana, Emma, for one coin cheap trim brand is a baby. Fasten and not saying a man and a man. Nothing I am passer of Kodwo for open chair. I will be at least. Well, what would they make? I'll be our year. One guy beside. No young woman chair. That was saying, oh, Mato was here. Someone said, I said, boy, no, I make and just in quite years. But who said, a man be your was every one Jim? Or baby or what? Woman, you couldn't power dinner or pa, and said you couldn't dinner or pa. Now, back quack or bad in your mamma, baby, may be pardoned at that. Ya won't be at now see a film. And a baby on swap. Who said you be on the yellow tea pa? Sir, every day, a baby swag as here. It's in a mini about, I hear I can send me so future also. Miss me don't have cool. Only woman. Dabby, so for chacha, me don't have cool. Some men and my man across all record. So I say, no fair more because I me don't be no me pro be as. Now my bet to say hotel and I do 1 o'clock. Many about Debbie and Koyi. And now the open without that a way. And the poor now, their mamma could be not arrested yet. Prophet Yambra, a pay well, we so. Now, young fight young question like a crime say, Brow Castle for Chadoson, the last time you born command, would it be seen? Who say, I say, ya, give ya a yard door, so system, say, I saw for any one more Papa made in a chat at a brand way by a mammy face, and don't make crying your donkey to a bow with Tadum. Now a bit to me about sending Jerry, and ya so penny for the pussy cow near Bobby Ashmia Dinkonia, and she between them so. I'm about panic crying, yaw be big now, so they can't be big the domain, get a domain in your bar. Ninya be ma domain kura wo mu kan ho no dear young one a course so intima papa no etu sa na mo na sa sofo ni o mo yire no mo ntwa kwan he ya do so no o say ade baako a me osof kum chacha no ne say bronsam o ye nyamedwuma na bronsam take wa no wontumi wa na ode abe fa wo yele so oba ne ye dynamic no oba ne ye prayer for dia ya na kwani ne ho but oba ne ye premani na oba no ne na bra boni ne ma bi nsem fata no thank you when you know say so for ne ye nyamedwuma no na obo ne preman na wonam na bi di won ho asofo ma me fo na bi di won ho yeah e bi di won ho ana bi wi nsa eti no abaka se nyame frɛ miko no me nyame thank you it say obro sam ne work sofo na no ntumi na obo sa afi wa diverting no de abefa ne yele no so what the father yele no so a na afi ne yele ne fight it ya sofo ne asole no fight it ya sofo ne asole no ti asofo a o ma wa de good bebre kwa ana sofo a
ɔwhyɛ dan mu a ɔmo suo ne dɔso ana asɔfo a wɔn nyɛ stroke ɛnyɛ BP ne yade ahodoɔ wɔ dan mu no ɛyɛ bebree kwa yɛ ebinom dodoɔ na wɔn yɛlɛ no ntia wɔn sa adeɛ baako a yɛ ade wɔn sɛ yɛ akraman ka nipa ɛyɛ news by nipa kɔ kakraman yɛ ɛyɛ news wɔn sɛ sɔfo wɔ wɔ no ɔsɔfo kum kyaakyaa mɛti wɔ wɔn sɛ biribi ha asɔle ba asɔle bɛtumi bɛka kyerɛ sɔfo kum kyaakyaa baasa biribi ha sɔfo kum kyaakyaa yɛ ne ɛyɛ difficult sɛ mɛhyɛ masɛm no ama asɔle ba mɛda ase ɛtu bɛn sɛ adeɛ ne hyɛ mi mu na ɛweme hwɛ minima sɔfoɔ bebree nyɛ stroke because of wɔn yɛlɛ no bebree wu ntam because of wɔn yɛlɛ no sɛnti na dabi yɛ ayɛ na mɛka sɔfo kyerɛ abosom de ya na obi sɛ adɛ na wɔpɛ papa na sɛ motɔ no sawɛ wɔn sɛ wɔn sɛ wɔnyɛ akokuduro ɛna ɔyɛ bold ɛna ɔbɛka deɛ ha no ɛna afiri ne mo wɔatema se because yɛ ne nkurɔfoɔ saa adɛ na sɔfoɔ ne bɛka saa the reason tie bi ɔbɛka saa sɛ church ɛyɛ abusua church yɛ wo family sɛ biribi hawa church wobɛtumi aka nkyerɛ because sɛ ɔwɔ yere na wɔyere 1 year na da bi yɛ nkurɔfoɔ mu na asɔre na nkurɔfoɔ mu no na wɔne nam nkurɔfoɔ nsɔre ɛna ɛtoto nnwom na wɔne nam asɔre wei sɔfoɔ wei wei na edu anumere na wɔnam baabi a yɛwe nsɛm na wɔnam na ɔbɔ prema bi a ɛnsɛ sɛ sɔfo maame ɛyɛ na sɛ woyɛ sɔfo a na woyɛ kyirabosom na woyɛ kyirabosom na ɛkɔ pass 1 year na da biara wonya complain na asɔre mebisabisa wa deɛ wɔ mu ansɛ wode boldness ɛbɛgyina asɔre n'anim ɛyɛ wo family na waka sɛ sɔfo maame no a mohwehwɛ no no sɛ na wayɛ free obi a wɔsɛ de ɔhande na adeɛ fa ɛti ne nuaba meke si sɛ sɔfo Kodwo Boakye Anthony Kodwo Boakye sɛ yɛ wo deɛ ne yere ɛba yɛ a ɔde abufuo bɛkɛsɛ ne yere ne adeɛ no yɛ ne bi sɛ wanyɛ ade ɛyɛ no korɛ wanyɛ ade deɛ but abufuo na boro papa no so na ahyɛ papa ne mu akyɛ because those days yana meme yɛ asɔre wɔ Matayeko yɛfrɛ baabi Matayeko mass na adu mass wɔ a yɛama me kum kyaakyaa junction medi nkora da so sisi a me yɛ asɔre wɔ hɔ 15 years ɛna mede firi hɔ na mede ba Malam ɛhɔ no nana Kodwo Boakye Anthony Reverend ɛwɔ a na ɔyɛ asɔre ɔne ne yiri program ne ntɔkɔ yi ɛnyɛ no that those days ne nyina na gyinam na maame no nie den no ba ya santo ade na wo se edin no enye nkora edin sama papa na bɛto maame ne din sa ya santo ano sa wo hwe maame na say the word din na maame na nie den and you didn't too much etimi ni aba emu na sabi ye hu se oni e desi bi a no kan sika akasa ba yo kopeja akunya wode be ye na asumbo nyina etimi no ba bi no mimremu papa no too much ade ti asofo kumchacha mimremu papa ni too much no abro no so na papa ye hwe free this angle say asofo no so amu situ no mu ye nyamedwuma na omu ho bi asore baba bi a wo we bi amfa so ye o sha opepa nkonya ho ne na ho keka ne ni ade ne se do nyame su fa na so obeyi die de wi a wo ye na bia me wa na obebua nyamedwuma be ye ye be ne so fa ma ne o se ngawo e ni kuru fa a wo de ngawo uni kuru ni asore be gya na o de ngawo wunyi ni se to de bi so asofo na ya na mo nto mo bo ase e wo se de mo choose mo ire nti na amenne ene asofo bi yire bɔ ne minim sofo bi bi ye ni se wunyi ni se no ka ho bi na amana ba bi me no ya adwen won se ye hwɛ aniwa nipa ye hwɛ de wo ni so ana body men kan sa won se to de bi a ye asofo no dodo na pema kokon ti se kokoi ape shape ape oba oye kama owani sofo ba mi nie oba owani mu achire ya na afese wodi wachi a ya na efatawo ba won se ye bu be se nye hyenhyen bia ene yeska kokko ya wo ba bi owa na wo ofe pa but woni suban
obi mo fe pa but woni suban eti ya na temptation ayen ya sofo ne ya ne title mu pan say ye de ahofe ye de shape eto dodo de nufuo dodo de nipa nanim ene ne tenten wodi wachi a efe wodi na puppet to no ma efe o ko crusade no wodi wachi a efe by suban ne de ya ne yehwe ya ne yehwe suban no but suban no so necessary ya yehwe because eno na mukuta dom yeah ya say suban no necessary yehwe but ye most of asof woni bebre no yehwe sa etu ko wale an wo fe ni wi a na fe de suban na bedadi ebedadi a wọ́n sẹ́ ẹ̀ Christopher wọn sọ no yẹ de akyekyere yẹ kọ́n ne yẹ nsa yẹ funu yẹ nan yẹ nya awadeɛ thank you yẹ nya awadeɛ wogya awadeɛ akɔ boronsam gyam yɛ deɛ sɔfo paa na wagya ne yiri eti na ma sɔfoɔ no wɔn ti awadeɛ no ho na awadeɛ no wɔ brɛ na wɔn mu amane na wɔ tete koraa na awadeɛ no to because wɔn sɛ so ko jare yele na wo biye na no kokan Ghana fo bebo na se niyo sa Ghana fo bebo na se niyo mu de ne ene won tena mo sa ene wo tena wo sa no wo eti ba ko wa ya ne wa ko duro no ana ya ne tumi biye beke ya hye ya papa Archbishop Nicholas Danke Williams sabe wo tena de ya wo no ya se wo tena ja wo no ana onim se de ya hye ne fa tam wo tena de ya wo onim se de ya hye ne fa no ana wo se away aso dem wa na so ye eno yi ni tifrim yanchi ya papa to say Pastor Chris otene de ye wono se emwa ehyehyem ena awe wana so wa so dem wa no yi ni frim cause me ba awade ye ni pa bi wo fom wa awade nti obi ewuntam awade nti obi enya broken heart awade nti obi enya depression awade nti obi enya bipolar awade nti obi enya dementia awade nti obi ewuntam ana obi asaya bodam ade awade abeyi ni pa wo fom wa mini aba so ko wura mu na won to wase no amonya mempaye pa obeba ko fa be ma sasabronsen bia tane sasabronsen na bronsa koraye ana won to wase a obeba ko fo ba bia oye sasabronsen o ye Jezabel awo ye akayi dani ba bia oba wale na wi na afa da bia program eti minima sofo bebre wo wa onwo wuntama because of on yena no papa na wunyi ni se ebi wo so mai waba wo penyame nsam adom sofo ina ase wo frɛ wa wo se de wo shape na wo se nyame se oba so ni gini se papa yi nyame sa wo ne so ti nyame se de na ma menti ase ba e bia na ono akasa no onye wo yin so be sofo maame mimi woni sofo maame na ya no ye friend ye asofo mo ja nyame se ne thank you sofo maame ye calling ya wo sofo maame bi wo wa sa wo wura so dem wo na hwe nanim keka etumi pam members 20 ali ya wo sofo maame bi wo wa so wo hwe nanim pa wa de to puppet so a obi etumi nkwatra puppet wo bi entonyo why say can ya wo sofo maame bi wo wa de bia wa ne members ne kontokwa wa didi ya di woni wo de em de fuwa ye blim no fasting and prayers I will did what you say we are seeing the daily life na no that's me what's it why them buy so for mommy hwe ye why na mo re be say why them didn't know the animal why them to me wo na sesabe wo cry any kama so for ba wa ni aje thank you hwe mo re I say etimi ni aba eye sembebre papa mama no muso ne esa abusua asam ne de ba ne eya ebise ye nyina nya ne ntie sa papa yi kwa be 2021 o e na Ghana fo bo na wuto e na papa oyare kakra odade mu amachi ono kra ba be ka se nyame adum owu dadem 5 solid days
ena Nyankopon ye na dom a wasa ba nkwem a no kofa asore hu afori omobo amano a ekofa anima bebreba ma nam so mo de yawo ebedome ni yire na ebra a wo tough fom no eye legal council ema Sofo the late Anthony Kodwo Boakye ababonte aba be chirechire busua ne Ghana fo nyina mu de enti a papa ya adone bonkum so na ebra a wo kasa no ye nya ma me bi wo ma busua so wo so ne nsem a wo ka no areho me meet me from anon kan yenko video ne mra ye ba ne ato ankomode no eso. Announce to you the sudden demise of Reverend Dr. Anthony Kodwo Boakye, the founder and general overseer of the Resurrection Power New Generation Church. Our head pastor joined the Heavenly Choirs at the Kodwo Teaching Hospital, Accra, at about 2 a.m. on Tuesday, the 21st day of February 2023. As you may be aware, Reverend Anthony Kodwo Boakye was suddenly taken ill and struck down by stroke in the early hours of Saturday, 23rd October 2021. He was initially rushed to a private medical facility at Dansoman in Accra to see his personal doctor. He was subsequently taken on admission to the HealthLink Medical Center at East Legon for further medical attention. Happily, his conditions improved tremendously, and after about 3 months, he was discharged and directed to undergo gradual physiotherapy. He applied himself dutifully to that exercise and saw marked improvement in his general well-being, and more importantly, in the movement of his left hand, which was most greatly affected by the disease. Following this impressive improvement in his health conditions, Reverend Boakye resumed his pastoral activities by giving virtual homilies from his base at an undisclosed location on Sundays until he physically appeared in church on New Year's Eve to lead in the church service himself. Thereafter, he continued with his physiotherapeutic exercise and had regular audiences with some selected leaders of the church, family members, and his legal counsel. On 31st January 2023, his family was compelled to take him back to the hospital when he complained of sharp pains in his left leg. It was detected that blood circulation to his left leg was not the best, and that there was the need to fly him out of the country to seek further medical care and, if necessary, undergo a surgical operation. Preparations were underway to make that journey when he was suddenly taken ill and was rushed to the cardiothoracic center at the Kodwo Teaching Hospital. Unfortunately, he gave up the ghost around 2:00 a.m. on Tuesday, 21st February 2023. We entreat all members of the church and the general public to keep him in your prayers for God to grant him peaceful repose in the bosom of Abraham, our father in faith. Funeral arrangements will be communicated to the public in due course. As you are aware, traditionally, this announcement must be made by the customary family of the deceased. It has been done by us on their express authority and instructions, and we want to underscore that fact to the church and to the general public. Thank you for the audience. Asama mekaini na morobo tofa wo fansim. Yejina hinenyi dado a owo wuso numu. Na yezaiwe ho yekachre asore mpenyimfo oye church father, church mother, church secretary, elders na elder sisters nyina na asore mbani nyina na Ghana fo de ebusua na Ghana fo nyina de
Hinura, Hinu Papa, Hinija, Sofo, Dr. Anthony Kodwo, Wenya Ninyamefre, na Demnisi, wo Ebenada wa Besini, 21st February 2023. Say ye na Yabaka Hinajuna. Afe 2021 October bosoma neda otodo edoni basa na yarababon izikan is no crow nankasa na doctor ho wo dan suman enti wo hwa ne kakran na afi obani de yamfa no ko East Legon Health Link Medical Center. When Washana Nabaye Busumi Basa Ichrin, and I feel Napo Mazeno or Yopa Papa, Damasa Sinti, Romano Quande, Uncle Fee, Nafi, Uncle Saw, Na Irishanodo, and Canca, my friend, physiotherapy no, na ontinti Napom, I'm a witumna, one to ye. Obombos na odi insishe otweden kakan na just mo mi de ene hu de na hozen no oreba dam sasunti o sha de na nkasa odukwesi de biara bebia na wakobo no ho adwan otum na otsena ho na ofa abefo kwando na onye asoromba kasa na afi ocheche nyamesem odichira hon ikroda kesi de afi ne wiein onankasa obey na onye asoromba bosome nti na ye enyi jesam afi so onyamber a na onye na ebusua asorompenfo and on ye Nanko bit today, no lawyer, and as no you would think it. In Santo Ahuambo, and January, Neda Otodo 31st, or Afimu 2023. Oban Day, and Nanan Benkumno, or say, Yo, Papa, Damsasunti. Ebushen Fana Wayanako Hospital or East Legon View. Na enhwehwem de de mboja ozi afosan wonumun ontum na ondi dwuma ye wo nanan atebinnumu de ma yezikana kanara enti obane de no ebushen wanyan totoi nanche wanyin anko amanaje no onkohwe no ho yar enti obesi de nche yan boko South Africa enti na egu ahobobodo de da makwentun baba ena ejoda a wabeson kwan na nofan yaba sonumu zenzenzen daminti oma intentem na yazono crow cardio center wo Kolebu adatro function na so wobo ahomache be no na ebien no oja no sunsum na okeshia na bofo ya fadamo kwanedo na yada tugwa de dam na wesi na fi ya kanfa ma asoro mpanyimfo Ghana fo ebusua na dudu biara de homa yina yenya mpaebo yemfaman wo nekra na nusunsum na homje ho de yankopon nankasa ontwade yem kanfo negwan ohun mabar na onfano nkotwer Abraham a oye hin nyina agedzifo no henura hen panyin no onfano nkotwer no bum se yebeka ya
ye Ghana for ne kusum amanze ho dwumedi nti nche oye nebusua na ode wadi da masemi wodi tugwa na mrijina ha na maka de dam asemi ye da tugwa yi kan ye je tum na pen ye difi ebusua no ho nti onam onwan honi tuma waza ma hen no do on nti na ye da masemi ye do tugwa ono se ye obi ankoso bra sorry nyame no nim na oye susu a de papa a kire de se ye de na se nyina ema no ye bema abusua yako ye bema ema yako ye bema asafo manyina yako ehihye e wo ho a ni nyina abusuafo e bema yasowati na ye de atodwa ye bebi book of condolence na fesu be kire bebi a abusuafo betra na omatimi agentia ebeda ubibi ase mon shedding edi da mon shedding edamase yo resurrection aja onyankopon se ade nyina mo yemfa enase ema no nti anope de aseda chenchenche pa ma owura Yesu ise ono na ama kwan na de besi wei ese na anope de to su bie mo no so mu ho ya atade we ye hyen a enye ye boapaye fi se ye beto mu nti ye ne abre na so atare na hyen no ama aye bibi kakra mo fa nche yen ye to na ye beto mu na me question na me bisa ni say na ma me oba ya asantoa no no person ohumi wo fa or person ohumi wo fa just a seconds just a minute no eye say na opa akira na eno na menti ase no say na opa akira na oba ewu nya ba kufo na ewu o abusia obi atimi esu atwa hwesane de na asem ne emu ohu akasa na maame na asu na wo su no ensem wo akire video se wo akira ebebo no abusia video ye nya boy ya na Ghana kro na bo se to ensem a esisi ewe ye papa Anthony Kodwo Boakye wo achi no abusia pantoma na ansa na asa video ne beba no maame ensa ko eye prophet kum chacha ho ne ye fa nkomo no enhye so ye wi a sa video na ebebo ama Ghana kro na bo no ebebo ama atiefo ne ahwefo so mahubi papa mama samra wo papa yi ensema ansa na obewo no a wo yare nimu na wo baabo nti be kasa ye keka nsem bi e ma wo kra baabo nti be kasa se ne ho nto no enti nke so otenase and e ma ne ho to no ansa na wo tie bo because sa aka ne nsema na okeke ne nyinsi so oya ase mama oba maje me ma uska maje na mi ma sema me ka be susu se obi a nipa domenti se edi nechi na mama uska maje mama oba maje no wujini se bra wato for me sa members ni bedi nechi na aba na de asore ni kuro ni bebo kuro ni de entumi mo na asole nso enguda because nyame asole engu na once Anthony Kodwo Boakye obi a is great and powerful man of God nyame sawo papa no so pa na papa ne chere woni mun chere na nyame sa ewo papa media minim ne pa once me ka se mataye ko nyina be ahi 15 years minimum no any ade ti minimum na nkasa nyima minimum no oye obi a nyame sa wono so nyame tumi wono so ba wo se wo be gina so dem a oye me ma wo ba meje ana wo a mabompa ya mo wo nye sika bia a wagya ma so na magye ma de no awon sabe enye se me defend no wo se Yesu sa kwatafo du yade onkoye no ba ko pe ne ba no de no nyamba e udade eye Yesu ya e obi sa ba ko no se nkro ne wen enti me fi se Reverend Kodwo Boakye na ye yawo e no de kasa ye na ya wa ti na afa no nyamba Matias ye sa de kasa ne de makasa wan kasa yi makondem but eye yawo eti e wo kura no me soft kum jaja me kasa Ghana for fa ne bono chan yes
Ghana for mfenche because ya nam wiase a ye kwa ye ba no obie ni wo ye perfect so atama se eti so obi efum kuma ye mfum nwa eye kasa enfum so pa kasa ni wo mu da ana ma papa ni begina won wo ye wa mama oba maje wa mama osikamaje wa ma yo se won se na ni kasa na o kasa ni na eti so obi wo ye nyame na wo declare eti so obi wo ye nyame ye tumi nyina eye dia but adisuya na sofu kumchacha na de ma ye sofu wo nyina se all power belongs to Christ tumi nyina ye urade dia ya ma ye enkrem say tumi ye dia sabi TV Joshua se wo ko oye ne ma bebre enso wo ko sofu bi batana Ghana ha na ye friend no usu tabri what in dinner eye ne usu na solid the battle as a bibisa battle okay battle yeah so for usu tabri no no ye founder yeah no your police ni kora no the bedi Sofo no what say no free church of Pentecost and then to me and no obeye ni ma bebre yeah so for usu tabri even obeye ni ma bebre akasafo bebre and aba but the mess of kum church I can say ya yam fa to me ni ma urade wo soro esen said the bia ya na to me no ya be fe say eye dia to me ni nya ye dia ya ye be to me and that so wo chana kora ye so le bi na ta say to me no ene ye dia ti e wona so fu Kodwo bu ache be kasa me ma wo ba me je me yese ya me je eno de wan kasa yi but eno nya bibia Ghana fo nso eso mo no me be kasa wo mfa nche wo ye nipa so fu Kodwo bu ache ye nipa it was former wo ye nipa man of God or a man and son of God the neighbor it was a former and just here man say you what am I saying papa na won say ebra o yare da dem na Ghana fo ni asori man nim sibo wo baaye wo se wo da dem 5 days yenim say Yesu Kristo agem kwane Messiah no kwedi na che ono de ni nansa na wo 5 ene wo baa emu nsem na wo de baaye so okotu Nyankopon ena okotu nipa be 20 ene nam so kro ka say sa ka na Nyankopon de kire ni ntina na asori man no ento bi man enu ntina na mi jam say sa gidi a na asori man nya awoni mu ene adwuma obe ne dom na ekuta no wonyi ni say ni wo achi say o man nya obi a oba be si na nan ana oba be nyame a ampede obi wa asafo mu sa wonyi ni say mema members ni bebre na oh and the bebre ba ko yeah bebre dia ba ko say adia ba ko ya na ewo yen sole a ye ya tete a on frɛ one man church na say yen sole no o say papa no ye adwuma pa won tina me bo na paso no Kodwo bu ache na hwedom o say na won nkuma to me ye 90 days program na wo kasa no pa no wakasa enumre kasa no pa no wakasa enumre 90 days every bi kura bi tina radio so ena me kasa akokora no me bo na ba so yeah but won say eduma na ye nyina so du ba bi a sabe bi sabe mon fenchane ni ya di ni die kan eduma na ye no sa wo ye eduma na no amfa ni bi anka won so a ya na no so enye first no me say that can me kura me ye ku me ho ku ana me ye ku me ho ne say matumi amba sole me ba be ya sole the whole be 4 hours 5 hours me start ya no pa 8 ni apon be 2 o'clock me ni di me pon asole ya me ko wura na office wa na mama me ko da na ko drink bi aba na ma no drink no me pese me bodi na ma ya get ya na ma no eti edu baby no ana me doctor catch me say ma me nye say mistake ni bi sa do pa bia me ba won say man no say energy drink no so no medu fi a ba ye 8 o'clock anajo na afa na me be didi ana me doctor catch me say no ma me nye say mistake no sa me ba sole a me take breakfast na me nye breakfast ni wi a na me ya sole na ebo ba ye wen emu wona me pon a na ni pa ni bi ba consultation na me my Sofo no stop war and kase papa yi nsa ana papa why you busy mon try na be 30 minutes na 30 minutes ni me friend ni di na me ma to adwuma no so ba me yes ade no aboa me papa yes first na me nya ya energy drink and kwani ade no sana
na say me ye nya problem or ye phone problem but me just had here a doctor man me advice no I'm fine me you okay pa eti na papa ye nya ne titi ne hu say enura de ya wo tofo bia o ma start e na we instrument we ye media e na we ye media na we ye media na wo say ebra na reverend ye adwuma na contact so reverend minister wa sorry won wonyi bi say asori tie ne adwuma tie bra ye di ebusua ne minimini hihye no eno so emo amanya na adwuma ne nkoso awa wo de baby me no ye adwen what say so we your business here me say my business apart from Afric Media say your business nkakra business bi e nipa wo ya pese business koso kra ye mfa busua ni business dabi ye mfa kuromani entanye business saudi ya busua ni business ya sadi ya sasa kono enkosa ana wo yi na di na pam na so nipa ni masamaka okwa ko se wodi medase okọ no akwa ko se wodi ena wonya first pan na me was sprinter bus my 12 sprinter bus na me 12 me di bi ma me kurum fo boys achema pedwa fo boys ne ade na problem me nya ye e wo cars na wono and the sprinter car ba ko na 1.5 billion titi scan 1.5 in the new currency near saying 150,000 thank you we say cars ni na no media before to cars ni be 2 years ni be 200 million 300 million kana usika yi sabi ya no ha me no metra si mu se no car man hwe ye disinti dia beba ama me ni mi kuromfo no ntama sei ama won akomo mi din bone eti business eri ni ma bi owa ye ya ye mfi ye kuromfo eri ye nua no wo bibia unuya bi owa na dia ma no je fakoto abra boso je fakoto abra boso sa wo ye business na ta de nua ya na ta de kuroni ya and the problem by the church ya be the church ya ne was said ya be the church ne fa ya be the church enya the family enya na busua but ene agenti ya ne ni pa bebrebe be the church o ya na busua na make so secret no okay secret ya was of obi o wa what me your program boso mi no nko an na ye ya was of obi o wa kwa na sole ya woni so for ketwa wa fa adwuma ni nyina abone boso adenti ya o ma Sofo ketwa no kwan ya ensema be bani na Sofo ketwa no etumi eyi adwuma ne kakra kwa nanim a Sofo ne ka se wo tu kwan ya kwa ba boso mi pe no start obaji members ni nyina no wate no no the members ne fa akọ o ko so anu o sel no ogu ani mase eti anya ade ba ko Sofo kum chacha no se nyame dwuma no dodo na de ayi adwuma sua sabe que adwuma sua o ka se sabe Elisha tama one Elijah enam no odi a brasia ade wo doni nyame suro ena Elisha edi ko Elijah ho awadi ko di nachi eto se Elijah Bible mo ye miracles ma ko 7 ana na bofra fra na Elisha aya miracles ma ko 14 oto ne boss ena onya impartation ne kase but Elisha na bofra bi ya ne fra ni Gehazi adi sikani bre ewo bra soja ni bi ba ne masenchen a oyara kwata a osa ne kwata free ne ho no a wo kwa wo chesi ne di ani bre ko chesi no ekwa di ska no ena ma oba ya ne masane bi san so ko he wose man ko ba bi ya ne masane se ne ma kwata ne mra wo so ena Sofo a ebi aba eni yon boy se na ba sa wo di kum cha echi na wo di Sofo bi echi na wo tumi bompa ye mo obi na otehwe a eno ano no boso me no akwaje park boso me no akwaje achimota forest no akwaje school dan na be nwa no we ni pa be yetre no you know kabaya madinwa madi Sofo be 34 years sa kabaya me ni ba bi efri asechele me ni asechele na be ko no mo twahia
kabaya Sofo nketo an empire no me dream one mente ase ya wo Sofo kum cha mente ase kabaya ka bibia kabaya ene kabaya gi se ka na chira kwan now papa yensa unse ebra entokwani si popo ni nua be ma no eye ya asantoa ni nua be ma ne baabo nti be kai ya asantoa enye Sofo Kodwo achiyire say you nse sa na efre no wode ebufuo kwa kacha Solomon say mo be on ni di ya asantoa o se mo bi anfa reverend kwa so ni di so say e mo ni ya asantoa e chire na papa ne ba tu ni di ya asantoa say edin no on ya enti no ni nua no so e be che ma pa ne be cheche mu sa asa omu mi enu no omo eni ni bodyguards be omo nunu na siama ni ya de ni de atoto no nyomo ni mu unyi ni say de ne ma mi so we bu ahwe a wo say ya santo a say me pe mi kunu 1 minute ne na kasa afa ewe ni kunu bi ma yes kokwale bu kunu na aye nyame de unyi ni say ensema na papa ne kan na nukure bi wo mu e na ma pie penalty kwa ama ne ko alert the woman said the all canon sabi promoting no said ya be mi e ba kura me nye busuani ye mfa nchele so ati ase na the woman said tama papa no kro yale na oba zoom ene ade ye be kasa no me kura me be ye video ana me kasa ye me Sofo kum cha enka me kasa if you say wo yale ya na papa no obi a no hwe ni zoom bia no e show the body language and said ye wo kasa na wo be mu say papa no ne ho nton na woni okay woni ahoden ba say ye push no be kasa ni ye mu say wo nyale be kasa ni ye mu say wo tiase be kasa ni ye mu bibi sa de no men ni Ghana for chi sa wo yale ya wo de wan ya akora na wo de be sa wo ho yade ya tukwan eya bro chire kora tukwan ko na ko pre doctors papa na bomwadi ne tuaka na ho me na dadidi na wo to ne nya ya sabe ye wan ya wo won kwan wade ye na papa no say ebi na Ghana for president Atames yeah nice through me can never pay yes ne won fa no once a president Messi kwa bro chira wo ba odu airport mo kan say jogging see to pa na wo ye training ni ade but wo bia wo efie bia wo se papa de ka so born e hore oni amode a wo born e hore so Ghana for se papa tumri ka jogging politics so na wonye thank you wo se papa Kodwo ache ta wa yale also kum cha me be kan se papa ko on na dem not to the by now what am I saying naka awodem mra naka wonya wodin naka won fa ma ye nyame ye dwuma eno me kan ye kura sabi ebi a won ye papa me ne o me di wa edi matam enya de eti edu ba bia ana ye ya Sofo won so edu ba bia ye nto hospital ko say o dwin say o ye nyame dwuma ya pa check up ya na spirit that is ya na spiritual me do so me do aye bibia na ye spiritual that be aye bibia na ye spiritual memeti way kwasi nyansafo ya wo me kwasi ya do kwasi nyansafo oti kokonu akra be fa doctor me I stand na me ko draw store kra ko to ekuro no me frɛ doctor na me ne doctor akasa no wa kyerɛ me sɛ kɔ na me ne nkasa saa na me ti o me wo se wa pa ti wo ye Kristo ni fasto ndi so so de nka wu kakra ma ya Sofo nka wa ye su de be ba pa ke kan paskasam nkyerɛ me wie ke kan san paskasam nkyerɛ me kra sister me pesa kra ya bi Paul ayi ba ya yesuko ayi denche bo aso se wonko na denche abo ni ya aso fudwuma yi bia soja ni mahama na onku no no se me nko sa ni pa no be ka se me nko no we ye Sofo so nye footballer wonye betwani ade no de wan ko wono ya na mo ya mo si owo ye faso eye Philippians 1:21 Paul say masi ametene de Kristo na owo eye me faso o kan Bible story ya ansa na Paul obeka se owo ye ne faso no na Paul wo di be ye 120 jom ana Paul bia na ka se masi ametene Kristo no owo ye me faso na me na mo wa me 50 years owo ye me faso na se we di nchire bi da bi mi ni nchire na Satan na Paul wani wo ko wani na 120 aburo so ko wani na nim 130 140 ano so owo ye ne faso no keka ne nsan sa no me fa nya adwuma wo bra me wo 50 years o so nya po
that me friend ya juma wo bra me 50 years nti wo twan brebe na ada juma that be o sister me na wo di wo wu nsam be ye me interview ana me presade no David Papa ye twa ya asem so ne ye money to fa ne fanko hu ya yati se abusua eku ajapade we ye media we wo gidi se wo ni kwase e kana se ne chi asem bia eya ba wo gidi se e bia nyema bi so wo ho no ma ntu ne ye nti na ama ensem wa sha asem bo ba wo sa ayetu ene se ensem bi se what say they why na papa ne yale a saka start wo asole ni mu ene ne yele ntamo se wona na ne magigu ye se ne yele ne kura wo fra asole ni minyane te so a wo no so yes wo fra asole ni mate na sole de na ana na ma me na nkasa no me tama ne ye wo mata iko no sabe obi no su ni bibi ya kan fo no ma me ne so powerful obi a ne bat ne no function ikure no that's not only ku na ye na si papa ikoyi sa papa ikoyi de sabe ya tie bi ande I Daniel Bushiasem and I sabe I think some papa ne tia se kra me hwe ni videos bi a wono kra ka se da chi bi a me ni wa aso na me ile ne take over and a church na nkasa na ye resolution na da wono me ka to se sofukum chacha me resolution aso na da wono papa ne ile no sabe when take over aso ni enya foundation and ye me ma dwen chere e ye opinion because I didn't have a say papa no yele so he so powerful yes and no dey see uchi me so tan Kodwo an wayi me da say why you so powerful e wo preaching so any ade enti me feel say say any man dey afen na asie enu ya busua nsem odi di obedi ade say the ototo ne niam ne will any dey wo ho ena busua ne dey be ye atwa what am I saying eya media eya Reverend Dr. Anthony Kodwo Boakye obi a sabe sabe amaka no obi a won the battle obi a won sin tony ade but we so unique so powerful man of God so dynamic so anointed man of God na owu a wa besense amansan ko ma woni makoda enim pani no ni obi a na mo kire man kora mpo a wotase fungu mo so ode ne be kono Papa na ya kone kura no unse kamia ko ese Christopher asofo no entichemu aba enti we ya wada ne boekum so saa no de woni ne bo no omo na ombeto santa be ye ba unyi ni se bra to se anka sofo kesie se ye free mu no asofo ni na mo be ya ba ko na kama bo ama bibia ye kama na mo de ahye na nyonyama na asofo die no sabe ye na kodu no I to say politics yeah I say e mo chicha to say etin na which study of kum chacha sofo bia samoba ya na me kabi and professor me defend ya sofo na first kora no wo ma me din e wo adwuma yi mo on se me ye PRO e ma sofo wo Ghana oni me be sa identity no se me ye PRO because sabe sa to obi na ochena oni me ye beto ana ye ni se wo gina won won hwe ye no so ahwe ase 1 Corinthians 10:12 sabe nipa bi a wo po bi ahwe ase ye ni buase a won so ebi be kan etimi me na mo me do sofo bi a sabe sofo bi a o Ghana me don waji waduro waje bosom waji nsuo waje maame wata de papa wata ante wata sister wata de wata na de ye adwuma na wo mfuri nyame a sa temu na nyame na me bebu so ada se sa temu woni wo nyame ho me de masua Bible a maka Bible no say love your neighbor as yourself love your neighbor come on me loves your neighbors as yourselves don't know so et me so fu chacha na do say yin ye nyam juma ba tabu jadu na Yesu ba no se wo mfiri no na wo de aduro wo de bosomo de azan na ye aduma ene ye wonu nyankopon by sa sofo wo da twa ye kuro we mo o pe wo mo ni brad ye pa ya sofo papa ana wo pe wo won twetwe ni pandenti ya sofo number 1 de bia wo mo ko thank you ana wo pe wo ya pa ya sofo ni sofo ko ya ni sofo ko so ene ya
One could to me proto say, Nini of one home ransom. No more she said, do my. Yeah, no, she said, do my proto. That's in a sabi. Yana, oh, ya, me can't have the soft which I was some of the other phone. Sabi, so which I was so much mobile. What dear? Ghana for when we are seeing a one, I send you also there one can say you are so them. Eh, yeah, yeah, to Massa. Someone can say you po, I saw them. Now we are so for. Now we are so for one can say you pa. You have telephone. And a friend. You didn't come up. You didn't cast what I said. You are my bedroom. And the good animal say, man, swallow them. And I saw pop, every general property, and win the mass. And I can't so forward that. That can so which I was so yellow. Sadia better way yearly. That can be a name, no so warm my swallow. Now one in now different church. Any idea? Casofua. Can be your Baba one chain, no barber to no mamma. When you say we need to be come, your Sunday, your bass on it. We need to be come up. And then there also, or can be actual. Although woman, can say so for no better phone. Many years of what is saying. Oh, when you are perceiving you didn't come up. So I your phone so called a mission. That can was solve aman. And now for the Mukan company, you will send her. Thank you. But in the as for the end of the SSH, Robin work. Oh, eh. One more bass. And you dead. The original was not trendy. What more? What the original one of trendy the apple? And when you say, one on the yard, you're only preaching. Yeah, one year about back, one only preaching. But there be also for judge America say, you will be your one of them. Will be a new, you will be your one of them. What you say? It's your two baby. So forward and camasa. And I did here. Ya no mbeka say na wudi ada bi different chira so any di oh hwe mame ka sam cho asofo ya di niam bi ewurawura nkrofo tirim ba sa dia na ya nya ho adwuma e bi ni di mo sise mo dwa pade wo so mo sise mo dwa pade wo so ana ye ya asofo ne de ya sise wo yisile gon ani dan so man ani ya sise wo nkana ha ana asofo to estate. Who estate be so for the we am so et je sa we ya so le ba sofo bi keken kwase asam nkyerɛw sɛ sisi wadwa pade wo soro da sɛ sofo ne de wo hyehyɛ ne de wa pere na ye adwumaden na wotumi ahwɛ wo yele ne wo ma na wotumi asɔsi ni wo life asofo no ya de nsɛm bi wurawura members ni ti ana ya mfa hwea ma wiase ana ya mfa hwea mfiri nkɔ ya sisi adwa pade wo soro ya mfa hwea ma wiase ya mfa hwea mfiri nkɔ eso sofo ma me ko London kwan so ko Dubai ko China kwan so ya sisi adwa pade wo soro ana ya sisi ya de wa ana members ni de ye bu onkwasea sa won sisi on de wo soro sofo asole ba yale a sofo si ya mon pa ya man asole ba eko problem one sofo si ya mon pa ya man asole ba antua ne dan kan be school fees sofo si ya mon pa ya man sofo wo chire no no yale a yes ya mo afade sofo wo chire no na woni ska yes ya mo afade sofo ba enen kopema de ya mo afade woni bibi da bia me kasa sofo kum chacha asofo woni wodo wo pon won yi na Yesu ba e ifo le ku no eya asofo asofo ne bo Yesu ase ne yo enti me wo hon we me shedam eni asofo adamfo bebre because wo ye wo fo kora wo be fidia ma wa tom fidia ne de esa wo wani da wa ntom wo be poison me na be catch no wo ni asofo me yeshia ne ye asofo members ma be count de nwa me da se me yeshia ne ye asofo wo be ye fo na ye didi kora na me bie nso wa na jonso de me am de be ko ba bie me jonso ni mom na me nyale e good since me di be so na kwasampani me ba no wa poison me asofo ni be ye wicked asofo ni be ye wicked papa ye kwai for last words my last word nyame shira ahwefo monsu nyame shira nyame mie kwa mo bia asofo kum chacha me no be ni obetumi a wosapo me ma me voice audio voice note me nim say the odome de odome mo amodome amobom paye ma me nyina nyame shira mo oma mo ahoden oma mo patenten I love all bless you
long life to you. And sana, me de me number betu dam. Me boss, your friend Babona, me boss Bakope, your friend Babona. We see you, Emma Engine Filling Station, or Kokaswa, friend baby Wager Junction, Wager, and in the junction. A while and a Babona will see you, our Babona, Yakupo Shroud, on Mount Patentania Wadi. Me Dr. Bako, Dr. Poku, Yamishra, Danso and Sinit Flat, Dr. Poku, Danso and Sinit Flat, Yamishra, a Christopher Wonina, a Sofo Yamishra, me and Jesus Abrantier, Jesus Abrantier, Bakope, Ekome, Abrantier Bakope, who are UK, Yankupo Shrapa, I don't think what in Bishop, Doctor, I don't think what in Yankupo Shrap, and Reverend Dr. Buadi Yamiche, Yankupo Shrap, Sofo Cassia, Sofo Penny, Yamishrapa, and Reverend Dr. Ousubempa, Reverend Dr. Isaac Ousubempa, Papa 1, no size, Reverend Dr. Isaac Ousubempa, or your Papa 1, or your Papa 1, who could have good heart, and what in Tenodia, who pure him soft was Ousubempa Bian, or Mompire Man, Yamishra more, who could take on a pack, a soft winner, Yamishra, and Reverend Samson, I'm wanting, Dr. Samson, I'm wanting. And Brian Amwatin, Daniel Amwatin, and a Doctor Amwatin. All them Amwatin family, Reverend Doctor Amwatin, Reverend Doctor Samson Amwatin, Reverend Doctor Samson Amwatin, Yamasofu Kasiapa, Udu Yamina, Yamishra, breaking yoke Sofo, breaking yoke was a fire, Reverend Cephas Tamaku, Yamishra, and then answer and I'll do birthday. Will be a woman be and any years of Kumchacha was all done to Yamimani Ninche, breaking you was a fire. Yamisha will be our worship prophet Kumchacha. Me number take 0542 51 another 51 28 0542 51 another 51 28 0542 51 51 BM 28 me swaliako me call a sorry. Aha, me nua ba ne peso che me chena ebubo ni audios na want to me money ade no me na mama ne sen me braso me kwayama asore me braso de me metena ha e ma ne mfa me time nti audios no me nka dem da obeye o life bi mo no wa gogo audios no Sofo kum chacha me da mase baba yo Sofo ye na sepa se obaye enti abusia ye de mo ebesi hanom na ye de enkranhye sem ne arechicha sem ne ya konsem e de ama Sofo Anthony Kodwo Boakye ebusuya se ebusuya no dikire omore na ebra esefatem no o maimuni na ebebom na de esefatan ya ye e de ama ebusuya no ahye ebusuya no enu nyame na afi papa no so na dwuma pa obeye ese nyame Sofo no eno so ye jane kwan fefe ama no ayelika ebusuya ye de mu ebesia nyame eya adoma o cha no pa ye sabehia e we filikese so e wo too much echi so miri e de na afiase wa ye nsenhia da fofo ebusuya Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise ni Isaac Nana Obiri Yeboa Enterprise nkwan le betumi ama nkunja papa ti said ya Mrs. Wohwe kunja Mrs. na wohwe kunja na I said that na so yia na Isaac Nana Obiri Yeboa nkwan le betumi ama o nkunja ene ni wardrobe ne dining ne bar ene ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e dafo Isaac Nana Obiri Yeboa nkwan le betumi ama o sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkunja Italy kunja Germany US Egypt kunja first class Isaac Nana Obiri Yeboa ni betuma mo na beto kunja Isaac Nana Obiri Yeboa na service ka o dia frɛ no ma na egu screen so no 0558 782268 anase frɛ 0503387037 ye tira kwan ewo Abekan Free Pipe ugu Abekan Free Pipe junction na usane back down kaka first ramp second ramp Isaac Nana Obiri Yeboa